Hello, what's up guys? Ini game Deal with the Devil. Game mencari setan antara member kita. Okay, game ni otak berasap dan boleh main 4 orang saja dan 4 paling best. Kita kena cari siapa devil. Alright guys, setiap player ada bot masing-masing. Korang boleh buat strategi korang tanpa orang lain tahu. Dan korang ada chest dan watak sendiri. Alright, game ni ada 5 round je. Korang boleh ambil resource, bina building, ambil hutang, dan kalau nak cepat kaya, korang boleh jual soul korang kepada devil. Okay guys, disebabkan game ni boleh main 4 orang je, so setiap player akan ada chest masing-masing tau. So, part paling unik dalam game ni adalah yang ni guys, QR, boleh scan, dan boleh tunjuk ini untuk blue player. Cara menang game ni adalah siapa paling banyak point. Semua orang kena teka siapa devil. Dan devil of course macam werewolf, jangan kantoi.